Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Жымат өткөннүн каттаачылары. Бүгүнкү күнгө 29 март 2024 жыл биздин Нукат районуна караштуу Кайгаш айылынын Борбош жума мечитине келдик. Ошол жерде Мамасалип Искак үкабыз коллегалар менен аяк кассада иштеген коллегалар менен иптерлик берип жатат. Ошол жерде маалымат алабыз, бизден алыстабай лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. TikTok каналыбызга катталып коюңуздар. TikTok'ка чыгат. YouTube каналынан чыгат, бизден алыстабай лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Тугандар, анан жаш балдар. Туганым болсун. آمين. الحمد لله الذي يتأمن كثيرا. Buna Allah Teala şu Daniel Karı balası İshak buna aviya kampanya bugün günde bizge oğuz açtırıp otat eken Allah Teala şu kılgan ihsanlarını Allah Teala kabul kılgan olsun. Yüreklerinde kanday jakşı niyet maksatlar olsa Allah Teala özü yetkizgen olsun. Allah Teala şu Daniel'de şu ayalı, aka-ukalarının, şu baldarının yaxşılıklarını, her daim yaxşılıklarının köprüsünü Allah özü nasip kılmasın. Allah Teala orucuda bozlaştırganga kanday sıylık mükafatladı vədə kılgan olsa, şu bugünkü bozlaştırganlarga Allah Teala oşol sıylık mükafatlardan özü nasip kılgan olsun. El yurtumuzu tinçlik, amançılık nasip kılsın. Her daim şunday yaxşılık dasturxanda otursun. Allah özüne نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويسر أمورنا ببركات القرآن واشرح صدورنا بتلاوات القرآن Allah Teala'na Daniel Karı Bola Çakası'nın ilk kitap katını, tol katını Kur'an'ı okuyan boptur. Allah Teala şu okulan katını Kur'an'larını, nuksan kemçiliklerini keçirgen halda toluktağan ahvalda özü kabul kılan olsun. Bu okulan tol katını Kur'an'dan fayda bol çok oldu. Adam Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a çeyin ettirken bardık peygamberlerdir. Şu Daniel Karı'dan
dua ümitkor bolup ötüp ketken ata apalarını, çoğata çoğunelerini, teyze kendinelerini, kaynata kaynanelerini, yakınlarını Allah Teala soğuklarını sorulu özü jetkizip Allah Teala oladı rahmeti kalan bolsun. Yatkan yerlerini değiştin gül baksalarına kan bolsun. Şu okulan katlı Kur'an'ın nuru menen karanlık kaburlarının nurduğu jarık kan bolsun. Tünül kezinde pendesini kılıp bilip bilbey getirgen künelerini Allah Teala özü kesirgen bolsun. Her daim şu altında kalan bala çakallarının nevreleri şu her daim şunda katlı Kur'an'da oku arkasından soğuk düşleri kılı başını Allah özü nasip kılmasın. Kılada ciböklerde kanda cebsine maksatlar olsa Allah özü jetkizgen bolsun. Şu balların jakşılıklarını her daim şu aka tuğanlıklarını bilgilikte görüp her daim şu toylarında baş göz olup sarpaylarını kiyip duruyor Allah özü nasip kılmasın. Allah Teala elimizge zülküflattan çile kamançılık versin. Kömürlerimizden ne jakşılıklı boyu olmak satırızın sallarını jetkizsin. Bu şunlar Allah'tan hürmetmeden elimizge toksuluk, tasarruf, molçuluk olsun. Daim tutmakta, bilimlikte, vakıvat konuşta, vakılı oturmuşta çalışmış, varlıktan açıklar olsun. İyi kaylardaki, iyi güllerden şunday çoğu, şunday orzularını tutup, şunday jakşılıklarda konuşup Allah bärizge nasip kılsın. Rahmet ya. Motto, noqat qo'shib o'tayotgan dalchini chiqishdi уже. Bittadan chiqishdi уже hozir taraga. Kelanishdi. At yaxşılar. Motto noqat qo'shib o'tayotgan noqat olsa, shu bilan noqat qo'shib o'tayotgan olsa, sizga qo'shiladi. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh demiş. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'rishguncha.